Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Awu asinganali bazalwane ningafani nabo okhathele. Amen. Hallelujah bazalwane. Namhlanje lapha indaba yami kakhulu igcile ku verse 13. Indaba kaJobe la uJobe esekhuluma ephendula. Uyachaza ngokwenziwa ngabantu ngekhathi. Bese verse 13 ngithanda indaba echaza ethi baqeda imihla yabo ngokuhle behlela endaweni abafileyo ngokuthula. Amen bazalwane. Ukubheka ilokhu njani King James Version bazalwane esingisi uthi they spend their days in wealth, in a moment go down to the grave. Amen bazalwane. They spend their days in wealth and in a moment go down to the grave. Amen bazalwane. Elazulu lithi behlela endaweni abafileyo ngokuthula, baqeda imihla yabo ngokuhle behlela endaweni abafileyo ngani ngokuthula. And then iversion ka 2020 ithi ziphetha imihla yazo ngokuhle zehlela endaweni abafileyo ngokuthula. Amen bazalwane. Yabona nje nawe on this verse on this part engithathile ayikho into embi, lithi behlela baqeda imihla yabo benza okuhle kodwa manje ke behlela endaweni abafileyo ngani ngokuthula. Amen bazalwane. Incwadi kaJobe le esifundayo indoda eyayicebile inezinto eziningi, inemfuyo, inengane futhi amadodana. Babona amadodana ngomuntu onamandla because amadodana abayisizwe akhulisa isibongo sakho. Amen bazalwane. Lelo bathi ngelinye ilanga ihleli ingane zayo zine party kwenye yamadodana ayo be celebrate bebungaza. Kwathi kusenjalo kwafika oqala ezobika umbiko ukuthi hey weJobe ngoba uhleli lapha awusenalutho kufe everything, izimvu zakho ayisekho nabelusibazo bafile, I'm the only one osele nami ngisele ukuthi ngizobika. Kwathi kusenjalo kwenzeka up to the point ukuthi kufika kwesimemezelo sokufa kwengane zakhe kwamadodana akhe and kufika oyi-1 naye uzothi no usele mina just to bring the report. Amen bazalwane. uJobe and uJobe everything mayimehlela yamehlela. One thing angayenzanga, that the story we know about uJobe ukuthi wabekezela. Even umntwana osala uzokutshela ukuthi no, when you speak about uJobe sikhuluma ngendoda eyabekezela. Uyabona base bathi abanye ngobekezela njengoJobe. Uyabona, because we know in the Bible ukuthi uJobe is the man who faced ama-challenges amaningi and stood with God. Uyabona, and waba noNkulunkulu bangekho abafundisi abathi hey nceke press on. Yena esimeni sakhe, the people who were supposed to tell him ukuthi press on, they were standing against him saying you have sinned against God and saying that you need to repent, but he stand with God noma kunjalo. Hallelujah bazalwane. Ngithula ubufakazi ngoJobe, incwadi kaJobe esifunda namhlanje. Amen bazalwane. Lapha simfica uyabhala uyaphendula uthi no, baqeda imihla yabo ngokuhle behlela endaweni afika ngani ngokuthula. Ngenisa lendaba mina bazalwane. Before siqale nje siqhubeke ake ngithule ubufakazi obuncane ngami. This is not what I usually do. Angithanda ukufakaza ngami mina personally. Uyabona, ngithanda ukufakaza ngoJesu, umuntu esize ngaye hayi ngami.
Hallelujah bazalwane. Okokuqala angikusho lokho. Ngumuntu isikhathi esiningi oyithulelayo bazalwane. Amen. Futhi ngiyakuthanda kuyangisebenzela. Amen bazalwane. Futhi ngumuntu isikhathi esiningi ohlala ebusy. Amen bazalwane. Lokho angizuqamba umuntu ohlala ohlala ebusy. Ngifika ukuthi ngi-involve nabantu abaningi to the point ukuthi ngakubona namhlanje la enkonzweni ukuthi masihlangane emall uyijoke ukuthi ngizibile kanti angikuboni mhlawumbe ngikubona ngiyakufayisa ukuthi mhlawumbe ubani but angisakhumbuli ukuthi kwakubani. Amen bazalwane. That is how ibhizi enginayo empilweni ingako. Amen bazalwane. uNkulunkulu ungisizile ngakhula ekhaya. Nginomzali ngikhuliswa umama ubaba engasingxenye empilo yami up to today. Sakhula safunda, we spend time, most of our time besihlala emishini. Sikhula khona samkhonza uNkulunkulu ngahambeka noJesu. Ngabona izinto eziningi endleleni yokuhamba noJesu, ama challenges and everything. Wakhonzeka uNkulunkulu ngafunda ngaqeda isikole with those challenges. Uqeda isikole awazi uzokwenzani ngofisa amakhama incebo lawa manje. Uqeda isikole awazi uzokwenzani, awazi futhi uzofunda ngani. Ngamiracles akho uNkulunkulu ngasiqeda isikole ngafunda bazalwane. Amen. I go to university, many changes abekhona. To the point ukuthi ngifike university I didn't even have imali yokuregister bazalwane. Amen. But ngangena khona ingekho imali. Ngihlezi ngithi bazalwane ngasuka ekhaya mina no 500 ngize eThekwini ngingenamzali ngingazi umuntu uyabo. Kungekho konke lokho ke ngafika nje engihamba nayo ngihamba noJesu ophila kimi ngaphakathi ongakaze wangilahla. Amen bazalwane. Waregister nje futhi ingekho imali. uNSFAS ngu-applyile kwavela ngathi angikaze nga-applyela uyabo. Aphela amathemba futhi ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza. But wathi one day ngabamba ifasting ngakhuleka kuyi-Thursday ngihamba ngayoregister ngathi mangiregister ngingakaze ngikhokhe kwaregisteka. Amen. Ingekho imali engiyifakile futhi ingekho imali ekhokhe ekhaya ngaregister i-rest. I think it was about 7,000. There was no money on my account or my student central. Amen bazalwane. I registered ngaqala ngathi hayi man yabona makade uthandaza ubona ngathi kuyaphenduleka ubona kunzima bese uthi yazi uNkulunkulu ngathi sokuyakhanya yabo. Ngafunda bazalwane. I did a degree futhi I'm not proud of it futhi angiyiqhenyi ngakho. Ngafunda ngenza medicine ngawudokotela ngaqeda. Throughout ukufunda there were not ama changes akhona acishe angenza futhi ngayeka ngaqhubeka nokudokotela. Ngiqede ngenxa ukuthi uNkulunkulu bekhona futhi benecebo efuna ukungiyisa la engisa khona. Amen bazalwane. Ngakwenza lokho ke ngamkhonza uNkulunkulu mengiqhubeka endleleni each and every time ngihamba uNkulunkulu ngomkhonza the more ngithi sengeqile kuma challenges the more kuvela amanye uyabo. Kunendawo mawubheke ngapha ngakithi kaMhlabelinga kuthiwa isehluhluwe. Uhamba nje kanje uthi uqhamuka kanje ubona yakhona phambili uthi uyaqeda kuphinde kuvele ingqomo yabo. Kuhamba nje kanjalo ama changes awaphela endleleni kuyahambeka but ama changes asesekhona yabo. Each and every time sometimes engafesa ama challenges to the point ukuthi I came ukuthi yazi lento kaNkulunkulu ayikho uyabo. And to the point ukuthi I was challenged ngibe convinced ukuthi hayi man lento kukhonza uNkulunkulu ayikho. Why singabantu baNkulunkulu we pray, we suffer, siyathandaza, we fast but still yet we are poor, siyahlupheka. Yazi ukuthi one day uhlupheke usole ngisho imali yesinkwa. Yes, ingabi khona uthole u10 rand uthi engaze nganemali. That's how ukuhlasela uthandaza uthi kodwa Nkosi yazi abantu abangakhona bayaphumelela. What is happening? Ngisathula ukuphakaza. Yabona bazalwane. Afese uNkulunkulu kuma-changes amaningi but ubufakazi bami bunye ngingabusho ukuthi kuyona yonke into engingahlangabezana nayo ne-challenge that I faced in my life. Into enginayo esele ukuthi Lord I am grateful because konke okwenzekile kungenze ngabala namhlanje ngakwazi. Each and every challenge beyistep bese ngikhulisa enkosini ukuthi ngimazi. Bekuthi mase ngikhulekile amadolo abuhlungu ngithi ngiyagive up vele uNkulunkulu. Njengamanje noma yena engihlangabezana ithi mayiza ngithi hayi no I face this and this. Ngiyazi ukuthi kuzodlula uNkulunkulu ukhona. Amen bazalwane. Hallelujah. Ake singene entshumayelweni. So ngifuna ukuthi ngithi ngikhuluma wazi ukuthi one I'm not bored. Angikhonza uJesu bangibhurekile.
futhi angimile la ngoba ngisole into engayenza futhi it's not because ngithanda ukudansa sonke noma ngithanda umsindo okuba phakathi kwabantu, it's not because of that, but ngumkhonza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngumbonile engisusa from point A to point B. Bakhona abanye uNkulunkulu ngambone ehamba nami engigcina ngiyinsizwa, wangivikela wangikhulisa endleleni. Amen bazalwane. Ngambona enqoba, ngabona ama-changes efika, but wama nami. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. So in every challenge I faced nakuzo zonke ilinga engibhekane nazo bekuthi mase kuphele konke ekugcineni ebese uyavela enguNkulunkulu. And then from there I start to realize ukuthi no man, uyazi zonke into ezenzakala engihlangabezana nazo is not because ziyenzeka kimi, it's because le ndoda engihamba nayo. So le nto kaNkulunkulu mawuhamba nayo i-attracta wonke ama-challenges eze kuwe to come and challenge you. Ngoba wena uhamba nomuntu onamandla, angithi wena uhamba nengadlangadla, angithi wena uhamba nomanqobo. You see, your faith must be tested each now and then. Your faith must be challenged ukuze lo muntu ohamba naye amandla akhe azovela kuwe, ukuze ubone ukuthi unamandla angakanani. You need to face ama-challenges. Amen. Ngizokwenza i-example ngemoto. Kunemoto ekhona enamandla kuthiwa ama-4x4, uyabona? Kuze kuthiwa inamandla kumele yongena odakeni bayibone iphuma. Once bayibona inqobo ithanda kuthiwa le inamandla. You see, kuze nawe njengomzali sibone esikhona khona ukuthi uhamba nazo. You must face ama-challenges uphume kuwona, for therefore we know ukuthi kunomuntu ohamba naye. So mawusahamba noNkulunkulu kuthule, uhamba noNkulunkulu kumnandi, just know that there is something missing. Your God, your faith is not challenged. Your faith needs to be challenged in order kuzovela amandla kaNkulunkulu. Impilo yakholo ayibi nakho ukuthula because usukumelane noSathane. If ukhonza uNkulunkulu impilo yakho inokuthula, that means you are not an enemy with Satan. You need to check, because you may be a friend with the enemy. Akakwazi uSathane ukukuhlupha, akakwazi uSathane ukumelana nawe ufuma umngani wakhe ufuzwana naye. Nabangani bakhe uxabana even xabana liyadlula, but because they are your friends, you don't fight with them, but go to those who are your enemies. You go ukhuluma ngawo because they are your enemies. If wamkela uNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu uyawuchallenge umbuso kaSathane. Umbuso kaNkulunkulu uyamelana nombuso kaSathane. Uma ungumzalwane, you need to be challenged. You must be challenged. If umzalwane, your gospel must be challenged. Ukuhamba kwakho must be challenged. Impilo yakho kumele ivele kuma-challenges obhekana nawo. In this book uyabhala uJobe uthi baqeda imihla yabo ngobuhle, behlele endaweni abafileyo ngokuthula. Wathi angikhulume namhlanje on this generation, on nowadays esiphila kuso, ukuthi kuningi okuvunyelwe okuhle okudedeliwe ukuthi umuntu angakwenza, kuningi okuvunyelwe ukuthi even ugovernment singakwenza, but manje khona lapha esehlela khona. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kuningi okuvunyelwe siyakwenza manje. Uyazi ukuthi khona abasemasontweni bayakhonza, kukhona abasematsholeni bayaphuza, kukhona abasemasontweni bayathandaza, kukhona abasemafaneni balele nabo, kukhona abasemasontweni bayakhuleka, kukhona abasenyangeni bakwazi into zabo, kukhona abaguqile basentabeni bayakhuleka, kukhona ababhizi bethakatha. Ngisho namanje khona abenza imphumela ngaphandle lapha. Ubhizi omunye wenza ukuthanda kwakhe kuhle konke, kuyayijabulisa inyama, kodwa manje indlela obheka kuyo ubheka endleleni yabafileyo. Hallelujah. Hayi man, ungakwenza ujabule, ungosifazane ungafeba, uyinsizwa ungafeba, ushintshe abafana, uyintombi uhambe singakuboni, ukwenze kuyayijabulisa inyama, isono siba mnandi enyameni. And even indawo ophila kuyo ugovernment angasivuma isono, but no. When if you look at God, you can be, if you want to be a gay, you can be a gay. If you want to be a lesbian, you can be a lesbian. It's your right to do that. But what's the I'm here to tell you ukuthi uthuwenza wazi ukuthi wehlele endaweni yabafileyo, ingabuhlungu ukuthi indlela ohamba ngayo ibuke kunokuthula emhlabeni, kodwa isiphetho sayo ekufeni.
hayi mani kuhle khona mfundisi mani uyabona mfundisi kuhle uyabona mangumfana nje ngisho into amantombazana is nice man uzofika uzobhula bazomthola bathi uyisoko uyinsizwa uyabona everything seems right everything ibonakala inhle kuthiwa hayi uyabona ngokwase South Africa masuna 18 ungaphuza ukhululeka yabona ungabheka ukhululeka yabona it's good kusestyleni man uyabona kusestyleni ukuthi ibambele ugwayi ubheme uyabona kusestyleni ukuthi uphuze wenze konke it's fine it's in a fashion futhi mangakwenzi ungathi uyabhora hallelujah hallelujah your life must be challenged lezi zinto lezi asesiyi-challenge bazalwane because most of them baphila kuzo bayazenza uyabona abantu abasazi ukuthi impilo yokukhona nempilo ongakhona yini umehluko thina samukele sivangele behlukanise insizwa nesona intombi nesona ukuthi no if uyinsizwa uphila njengensizwa uyintombi uphila njengentombi that is the gospel esinamukelile hallelujah athi ubhalayo Timotheo yiba isibonelo nangekambo man yazi nangendlela ophila ngayo yiba isibonelo hallelujah kumnandi bayahlaba bahlabela amadlozi bayakhonza benze into abayithandayo it's good right it's peaceful but manje kunendawo oyahlala kuyo eyabafileyo and wehla khona kunokuthula uyazi ukuthi nazinto zibona zicreate peace uyabona uyazi inhlangano ingabazalwane nihlebe negama lomunye ufika ukuthi bengakhulumisani mamfundisi nomakhelwane uyabona kodwa mase nikhuluma ngomama ngapha usuqala ukuthi umbonile ubani nihlangane ngalento embi umnandi inenze nibe ngabangani kodwa niyakufeni engabe lendlela oyihambayo ikisaphi engabe lendlela okuhambayo ikisa ubhekephi haleluya bazalwane kunekhathi la okushunyelwa khona ivangeli with the aim yokuzuza abantu bezenkosini bese uba nesikhathi esishumela khona ivangeli sishumeza abantu abafuna ukuyohlangana noJesu phela angithi amasanga wahlukene amabili kukhona elikhulu bese bakhona elincane yabo uma ungena ngelincane kuyahlungwa lemthwalo iyasala le uyabo lemthwalo iyashiya lezinto esihamba nazo ziyasala because sifuna uJesu hallelujah 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 bazalwane hallelujah bazalwane hallelujah bazalwane lithi iBhayibheli munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uJesu Kristu ethi mebhala athi njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo leyo muntu kumele kube iphakanyiswe hallelujah ebusuku ngifuna ukuthi azithi zenzeka lezi zinto around you but awuphakamise le nyoka yethusa ukubheka yona because that's the only thing that is going to save you yazi ngiqale ngamabomu ngafakaza nangoba ubufakazi bomuntu omuhle yabona to the point ukuthi lento yokukholwa we think eyabantu abangafundile uyabo lento yokukholwa we think ukuthi eyabantu abahluphe abantu abangasilutho no mina bazalwane angifuni ukuqamba maka angikhukhumeza futhi angiphakamisi mina ngiyazazi ukuthi ngifundile and ngiyazi akusisona isidomo yes and futhi ngiyazi ukuthi ukukholwa akusikholwa akusibukula it's the best thing yabona ukukholwa kwamele uJesu is the best thing that has ever happened in my life yes kutshela ngofakazi bami ngaphakathi ngezinto ezingcinile zangibeka la ngikhona yazi ngishoyo ukuthi is not ukubhoreka like akusinde no lento yokukholwa lithi iBhayibheli lento ifihliwe kwabantu abathele yavulela abantwana uyabo asikhonza uNkulunkulu basibhorekile ngoba nakho sinazi it's not a lack of knowledge bazalwane akusikho ukuswela kolwazi
Ingoba uNkulunkulu inkosi yamakhosi. Amen. Mina like uphela umuntu ngikwenzele umzekelo ngikhuluma ngokukholwa ngisachaza indaba ukuthi abantu abaningi bakuthi uthi mawukholwa uyabhayiza noma uyibharo yabo uzuzoba umfana ohamba isonto uzoba intombazana ehamba isonto bayadeshina abanye wena uyabona bayohlangana bayokwenza ukuthi wena uyabona uyinto ebhayizayo uyisinothongwane yabo they look you down on you no mina ngisisi isinothongwane cha ungangiboni ngikhathele namhlanje ngathi ngiyozila cha ukukhathala nje akusisi isinothongwane futhi akusiyona ibhalo. Amen bazalwane. Futhi ungayitshela ukuthi lokhu kuyahlupheka no cha mina wami uJesu engihamba nawe uyaphila and uyangisebenza. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Angifuni ukudonsa kade awuthi ngivale iBhayibheli. So now, how do we escape from a faith? So now, thina singabazalwane sihamba kanjani sisinda kanjani ekufeni? How do you face, how do you conquer lama challenges? So mina Nkosi ngibona kanjani ukuthi this is not for me as umzalwane, this is for me as umzalwane. Uyabo? Phela kunezinto ezibasic ongafundiswa ngazo nokunganofundiswa ngazo yabo. Kunezinto ozaziyo ukuthi nje you need to pray, you need to read the Bible, you need to come to church. Makukhuleka you need to come to church. Yabo? If kwenza ukuthi ebandleni lihlanganyela you need to be a part of it. Yabo? Those are basic things njengomzalwane ongamele ulandele ngazo. Yabo? You see, asikho isidingo sokuthi ulandele ngazo ukuthi no yenza ukuthi one yabo. Just izinto kumele uzenze uzazi because iphula iyakhona. Impilo yomzalwane ukuthi no we come to church, we pray, we fast. Yabo? Ama fasting wabamba yakumele ukuthi uza abazalwane siya fast kune challenge ukuthi no wena ozumzalwane kumele uzenze ziphile kuwena. Yabo? Angithi wena uyakhandle abaphileyo uzenze nabanjani abaphilayo. So endleleni abaphilayo kunendlela okuhanjwa ngayo nakhona. There are things that we do constantly to keep us similar uNkulunkulu, to keep us face and sinqoba ama challenges. Uyabona bezalwane lena ayikhulume kahle soft izozwakala. Asikho isikhali esinamandla kumzalwane njengokufunda iBhayibheli uthandaza. And the challenge usathana ifakile abantu abazwana nokufunda iBhayibheli. It's the biggest challenge now. You can stay on Facebook now, uhlale TikTok for 7 hours, but to read one chapter of Bible, it's a challenge. If you can check your cell phone, your screen time, you will see how many hours was spent the phone in. Bible to the point of now we are born no. Yes, of the Bible, understand. But if I can give you enough page out 204 so once we found from the beginning to an end. Hallelujah. Ayikitendo ngokufunda iNovel iqede. It's a good deal. Kuhle. Kodwa mawukwazi ukufunda iNovel uyiqede ufuna ukufunda one chapter eBhayibhelini. Ukuthi kuhle khona kodwa kuhle kokuyisaphi. Hallelujah. Because kunezinto ezinto abantu abazenzayo they are good to them but zibaholela ekufeni. Aziya ekuphileni. Hallelujah. Yabona kuyoba kuhle bazalwane uma sonke silapha kuthi masifa sushiyela umhlaba siye enkosini. Ayikho into elimazimoya wami njengokuthi uspend the rest of your life uyincisha ubumnandi bomhlaba nobezwe uye esontweni kanti into yenzayo iyize ayikho indawo. Bekunzima ukumkhonza uNkulunkulu the way afuna simkhonze ngakhona. Bekunzima ukumlandela uNkulunkulu singamgabazi.
bekunzima yini ukuthi ube isibonele emphakathini nangekhaya, ube isibonele ebantwini, uvele ukuthi cha masifuna ukubona uJesu nangu, masifuna ukubona umsebenzi okukholwa siyibona kuwe. Haleluya bazalwane. Bekunzima yini ukuthi uthi no mina ngizoma ngibe isibonelo sevangeli. Haleluya bazalwane. Bayapho uma bangolesini abakhulekayo banxusi. Noma sekusala abahlebinde bazali bathi no ingane kasibani iyahlupha vele ngeke salungiseka lokhuyana. Bapho abakhulekayo. Baphi oma bomthandazo. Amen. Hallelujah bazalwane. Phela we must produce ama-fruit. Fine abekho abazali abekho mama ezo la bakhona ebandleni, they need to go and balanda abanye futhi babe khona. Ningi umsebenzi kaNkulunkulu osihlalele, iziningi kaNkulunkulu omade siyazenza singabazalwane, but you find ukuthi kuyakilekho okunye ngasikwenzi silibale okunye kwangaleni. When I'm challenges obhekana nawo, you will see how deep you are with God. Hallelujah. When I'm challenges obhekana nawo, you will see how deep you are noNkulunkulu, uzobona ukhula kanjani. Ozomunye athi azangilala ebusuku nje nemoya, wesi bemthandaza ngavuka ebusuku ngezomadimoni ahlasele ngawaxosha phuma, uyabona? Wena usasela uthe usela lapha ukuthi inkosi ngisize ngikuhleba, uyabona usala kwenye. Bona ama-challenges obhekana nawo, they determine how deep you are with God. The more uba deep noNkulunkulu, the more ihamba indlela yeqiniso, the more ama-challenges eshintsha. Hallelujah. That's how you see your faith, that's how you see your growth. That's how you determine indlela oyihambayo ukuthi ibhekephi. Hallelujah bazalwane. Namhlanje bazalwane, lithi iBhayibheli abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Nalo ulwazi. This is the knowledge of the cross. Abantu bayabhubha ngenxa nalo ulwazi. Uyazi ukuthi usually ngikhuluma ngisheshe but ngifuna ukuyikhuluma kahle indaba so that angifuni ukuvutha police because manje ngikhuluma fast, abanye amagama agcine engazokwazi, ngifuna ukuzama ukuyibeka kahle khona uzoyizwa. This is the knowledge ekwazi ukuphilisa umuntu, imkhiphe ezolweni imphilise aphile. This is the knowledge ezokhona ukukhipha kulezi inhlupho okuzo ikufake empumelelweni, ikufake ekukhanyeni. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sisekhona. Alithi maliphela lephasika impilo yakho uhamba ushintshile yabo. Be a new person. Maliphela iphasika awuyeke kuba umzalwane ogutshwayo. Njalo makwenza izinto ulandelwa ngemuva njalo. Kuyalikela ulandelwa ngemuva, kuyokuba ulandelwa ngemuva njalo. Uyiye indlela oyihamba ibhekephi. Iyaphi ibhekephi. The only thing oyijabulisa inyama yakho. Awu bafuna silambe ngoba nakabana kudla bona. Vele sizile ukuthi bashayele lenyanga abanamali abanakudla ingakho bathi asifaste. Hallelujah. Amen bazalwane. Ivangeli lesiphilayo, ivangeli lesiphethe, molibambile kumele ulibambe ngempela, uhambe nalo, ungadlali ngalo. Amen bazalwane. Because levangeli lesiphethe bazalwane, awuthi ngibeke le ndaba semhlala phansi, levangeli lesiphethe, I mean, I'm sure we read about amazwi ayisikhombisa ashiwa nguJesu phambanweni, uyabona? uJesu wathi esiphambanweni wawasha amazwi ayisikhombisa waseyafa. Wathi meva kwakhona into ezenzakalayo, kwamnyama emhlabeni, ngayizwa indaba. Wathi makwenzeka lokho-ke zangaphela phi inhlupheko, indaba kaJesu yazama ukuthi ivalwe ingaphumeki ebantwini. You see, kwafika isikhathi la kuthiwa khona kubapostoli oshumayela ngoJesu akabulawe, uyabona? They were killed for preaching the gospel. Uma ushumayela ivangeli uficiwe wawubulawa bakhandwa ngamatshe. Stephen, we know about them. If uzofunda about the 12 apostles, bonke babulawa kabuhlungu, bebulawe
ivangeli. You see, each and everyone suffered for the gospel, but wena namhlanje liyize kuwe. Hallelujah. Kuya namhlanje uzositshela ukuthi hayi phela khona into ezi-updated kwakudala lapho ke hayi manje yabo uyatshela ukuthi no kwakudala ngekhathi zabo iBhayibheli alinasikhathi abazalwane no adlulela isikhathi. It doesn't matter bakahumusha kabusha but isikhathi asipheli. Uyabona njengoba umpostoli uJohane wafaka wabiliswa ebhodweni kuthiwa ufile, that man ebilisela igospel ivangeli you gonna be charged njengaye nawe esikhathini sakho ophila kusona. Yes ngisho yabona oStefane abakhandwa ngamatshe bevuma uJesu uthi no sizoshumayela ivangeli. When you go to the judgment day so sizojudgwa by the same person ukuthi wena ukhala ngokuthi kunje naba nje bafa nangu uJesu wabethela naba akhandwa ngamatshe yini ebenzima ukuliphila ivangeli. When you come for free kuNkulunkulu uza kuNkulunkulu umisela intende nesonto awudingi lutho udinga ukuthi uzokhonza nje uphila ivangeli ayikho into efuna kuwena. Amen bazalwane. Hallelujah bazalwane. Uyabona ukukholwa okungenayo imisebenzi kufile. Umuntu nomuntu uyayazi indlela ayihambayo. Futhi umuntu uyazi ukuthi mina ngihamba ngihluleke la. Kodwa ke uJesu simkhonzayo akehluleki. Futhi uNkulunkulu esimkhonzayo akanandaba ukuthi wena inkinga zakho zinto abengakanani. Umuza kuye uNkulunkulu uyazinqoba. Before ngithandaze I'm gonna ask abazalwane futhi lokhu angikukhulumeli noma angenzi ifavor noma ngenzini or whatever futhi bangibhorekile. Before ngikhuleke ube khona abazalwane othi mina ngifikile namhlanje angaze ngimamukele uJesu lengikhuluma ngaye yabo. Othi angaze ngisindiswe angaze ngamamukele uJesu yabo. Othi ngiyafisa namhlanje ukuthi ngimamukele uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yami. Sengiqedile mfundisi. Ubani ke lo Jesu engikhuluma ngaye? uNkulunkulu wayekhona emandulo umhlaba ungakabi bikho. Ngayizindaba waba uNkulunkulu from the beginning engulizwi wadala umuntu wambumba ngomfanekiso wakhe. Umuntu wona phambi kaNkulunkulu wathi umuntu onile waseyabuya waba ngumuntu wazala indodakazi ubani uMaria wazala uJesu. That was the form of God in the flesh. Wazela ukuthi wonke umuntu omfunayo asindiswe, wonke umuntu onezono nofuna insindiso ayithole. Uyabo wathi kunjalo wafa esiphambanweni wafela thina waseyavuka ngosuku lwesithathu. Igama lakhe nguJesu. Uyayizindaba. So why would you need this man ukuze usindiswe? It's because bakhona abanye uNkulunkulu bakhona la ngaphandle mawuphuma akhona amanye amasonto bakhona uNkulunkulu kodwa kubona bonke akekho ofile wavuka futhi kubona bonke akekho owake wafela abantu bakhe. Eyizindaba kubona bonke akekho nikela abantu bakhe kodwa bonke they always want something from you. But this is the man owafa wathi mina for my people to be saved I will die and die for their sins so that they can be saved. uJesu igama lakhe. Uma khona ntambama owebusuku othi mina angaze ngimamukele uJesu ngingamdinga uJesu empilweni yami angeza ngaphambili. Amen bazalwane. Ngenxa ukuthi ivangeli engilishumayelayo ngiyazi liyaphila angizokubiza kaningi futhi ngenze ama request amaningi. Amen bazalwane. Ngizosho nje kanje ukuthi uma khona ongakaza amamukele angeza ngaphambili. Amen bazalwane. Hallelujah. Sibonga ukuthi akekho. And then sengihlala phansi if ekhona umzalwane omkhonzayo uNkulunkulu osindisiwe. Amen. Othi mina no ngiyahamba ngiyamkhonza uNkulunkulu but endleleni kunzima. I am being challenged. Uyabo it doesn't matter ukuthi uhlulwa yini but mina akungijabulisi ukuthi ukhonza uNkulunkulu uhamba indlela ejabulisayo kodwa uye kufeni.
uyabo mhlawumbe omunye usiphila nesono akakhona ngisho ukusihlambuluka uyabo kunezono ezihlambulekayo kunezono engahlambulukeki bazalwane yabo omunye uhlala naso but uyabona ukuthi kuyamchange akudluleki uyamkhonza uNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe kodwa uyabona ukuthi le mpilo engihambayo ayihambi kahle uyabona ukuthi each and every time I'm being challenged uyafuna ukuyiphila impilo yokholo angifuni umuntu odlalayo uyafuna ukuyiphila impilo yokholo but inama challenges obhekana nawo uyafuna ukuhamba noNkulunkulu kodwa uyenza ukuthi kunzima ngeke ngishoyo uwena owaziyo angifuni ukusho ukuthi khona onali khona uwena ozaziyo ukuthi this is the challenge engibhekana nayo ngiyahamba yamkhonza uNkulunkulu kodwa akwenzeki ngimala ngibambeka la haleluya othi Nkosi mina ngicela ungisize ukuze ngikhuleke ngihambe ngikukhonze ngikhathela ukuhamba ngijabula ngihappy abantu bangibona ngihappy ngazi kahle ukuthi ngaphakathi ngiyekufeni ngiyabhubha ngaphakathi haleluya singaphakama bazalwane sivala amehlo ngizoshaya lo mhlabelelo